oso ondo baita. Egun batzutan gustatzen zaizu, beste atzutan ez hainbeste, baina hoi etxian pasatzen zaizu. Hemen igual, con todo cariño y te insulté, tengo esto, ¿quieres esto? Tengo esto, ¿prefieres esto? Ah, croquetas y de todo, de todo. Aneu, atzo, eran chipirones así pequeñitos en salsa, inbiri batekin gelditu nintzen, ezin nulako jan, porque estaba a dieta, ese día. Janak oso goxuak, oso goxuak. Egun nola zauden ohitua batzuntzako egongoa, pues igual horrible, eta beste atzuntzako delicioso. Eso, ahí no se puede. Babarronas son buenísimas. Vainas riquísimas. Sopa de fideo, buenísimo también. Y de todo, si tenemos de todo. Usted dakatela bien restaurante bat. Ba, ejateko da, segun ze kalidadeak zuntzuk. Zu pure hango zu, nik bestalde hango jut. Baina, janigola papurinda eta bestea osoik. Hau ondo do, seguna hangelangu otegea lau eta bost, zebatien, kio beste zebatien ez daulaten abatez. Pusketaka, kio beste bi geletane jate dute. Eta geho, gela etorri zindunak korta ematatze, eta jate gue. Bazketzu bai, orduan biru gauza bazketzu. Eta horrengo platoa ez bezu bi errengotik jan. Eta geho, hiru errengo ere bado, hiru plato. Sukalde bado politia hua, eta horrekoan galetak, geho lehenko madalenak, eta hoen horrengo zean, netza edo flanak emidut. Flanak, eta hostiletan, terantzat, zer, eta geho San Jon, amona emda bi urte kumplitzea jero nien, ni bazkatia berrepetako dela. Vale. Eta zer jango zunda, baka hor pil, jode, hoi errezean, San Jon.